AFC M23 bari kwikomanga mu gatuza cyane. Ni igiki mu by'ukuri nyirizina bakoreye hano mu bice bya za Minembwe ndetse no mu nkengero zaho. Ibi bintu ntabwo bisanzwe. Hanyuma ariko kandi ku ruhande rwa Kinshasa ibimaze kuyibaho ni bihe cyane cyane coalition yabo aya namakuru tubazaniye y'imirwano irimo irabera muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ndajya mabwira ko kandi kuri ubu ngubu Perezida wa Twirwaneho amaze gusohora itangazo ridasanzwe rikomeye cyane ahamagarariye abanyamulenge hirya no hino kwisi. Avuze iki? Bituraje tubirebe muri aya makuru yacu kuko turabizanye nako tubabwira ko rwose uretse ibyo igisirikare cya RDF kimaze gukora agashya no kwandika amateka. Ayo mateka na yahe muri aya makuru nayo turayazanye cyane hano kuri La Différence TV. Mugiye kandi mu yandi makuru twihuta cyane tukabagezaho yuko rwose kuri ubu Iran imaze gufata icyemezo gikomeye cyane kubijyanye n'umuhora wa Hormuz ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko uyu muhora umaze iminsi ufunze ndetse ibi bikaba byaratumye ibikomoka kuri petrole kwisi bikomeza kubura, ari nako rwose ibintu byabaye bibi cyane, ubukungu bukagenda nabi. Isi yose amaso yose ari kuri uyu muhora. Bahaye ikaze, izo ni incamake tugiye kugarukaho ariko tubafite n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye. Mwebwe rwose ntimugire gute, ntimujye kure kugira ngo tumenye nibiki birimo kuvugwa. Aya makuru nayahe kugeza magingo yangaya. Twihuse cyane muri aya makuru yacu agezweho. Turi tariki n'ubundi 20 y'ukwezi kwa gatandatu n'umwaka wa 2026. Jewe nitwa Mupenda Joel. Aya makuru n'ubwino tubazaniye kugeza kano kanya. Aya makuru nta kindi mu by'ukuri yibandaho nukugaruka ku makuru cyane cyane ajyanye n'imirwano iri hano mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akanya breaking news nuko Ruhinamavi ahangaha akaba ari mu bice bya za Minembwe ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye turimo centre ya Madegu. Kuri ubu ngubu hakaba hagiye mu maboko ya AFC M23 Twirwaneho. Ndetse kuri ubu ngubu wenda reka twinjire muri iyi nkuru tubabwire uko iyi nkuru iteye. Biragaragaza yuko amarira ni menshi ku ruhande rwa coalition ya Kinshasa kubera ko bakubiswe aho azo benshi bitamwe niza kabwana muri iyi mirwano mu buryo bukomeye cyane. FARDC n'abambari bayo bakubitiwe muri Minembwe barakubitika, by'umwihariko ni Minembwe bifuzaga kuba bafata. Ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Republika Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatanu nibwo akagozi kamaze kuba kacika ndetse na naka kanya ndajya mbabwire yuko ibintu byamaze kugira gute guhindura isura. Ku wa gatanu iri huriro ryahuye n'uruva gusenya ndetse mu duce dukikije centre ya Minembwe biba ngombwa ko zisubira inyuma amasigamana ndetse abambere kugeza kuri ubu ngubu ngo bananiwe guhagarara. Oya, barimo kuvuga batoya ntabwo turi buze kuba twahagarara kano kanya kubera yuko ibintu ntabwo biri buze kuba byakunda. Ibintu tuboneye hano inyuma ntabwo bisanzwe. So izi ngabo rero zirangajwe imbere n'imitwe idasanzwe irimo Hibu ndetse na Serpent Noir zari zisatiriye Minembwe ku buryo mu by'ukuri zaburaga ibirometero bigera kuri 5 byonyine gusa ngo zinjire muri aka gace gatuwe n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamulenge. Gusa mu by'ukuri tariki 17 Kamena no kuvuga ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 FARDC biciye muri Lieutenant Ligan Mbuyi Kalonji uvugira ibikorwa byayo bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Mu byibuka ko tware babwiye tuti uyu yaje mu itangazamakuru yigamba mu by'ukuri ko ingabo zayo zafashe cyangwa se zabashe kugira gute kwigarurira Minembwe cyane cyane ziri kumwe n'abazifasha. Abo birumvikana ni Wazalendo, Abarundi ndetse na FDLR. Nubwo nyine uyu mugabo atatangaje uko abafasha mu by'ukuri atabavuze mu mazina yeruye, ariko yavuze ngo hamwe n'abantu badufasha twamaze kugira gute twigarurira Minembwe. Kuri ubu rero amakuru twamenye nuko guhera kuri uyu wa gatanu FARDC n'abambari bayo basubijwe inyuma n'imitwe ya Twirwaneho AFC M23 nyuma yo kubona umusada w'ingabo zaturutse Igoma kugeza magingo yangaye. Ibi twarabibabwiye ariko twabaye mu hambere tubabwira tuti
twebwe amakuru tumaze kwakira nuko rwose hari umusada, icyo twakwita umusada wamaze kugera hano mu Minembwe, birumvikana uturutse hano i Goma. Kandi aba ngaba bari abasirikare birumvikana badasanzwe, ntabwo ari ba basirikare abari bo bose, oya, ni abasirikare badasanzwe, ndetse ni abasirikare baherutse gukora akantu by'umwihariko muri ibi bice bya Zaki, ibice bya za Rubaya, ubundi aherutse kubera imirwano. Aba basirikare badasanzwe nibo bongeye gukora akantu, urabona ko uyu mutwe ukomeje kugenda ukora icyo twakwita ibitangaza ku kibuga cy'imirwano. Mu ijoro ryo kuwa kane ahagana ku isaha ya saa 4 nibwo uyu musada wageze muri kino gice cyo mu misozi miremire ya Uvira na Fizi, mbere yuko AFC M23 na Twirwaneho birukana mu bice birimo Irundu, Bidegu, Gakenke ndetse no mu musozi w'ingenzi wa Ruhinamavi bahakorera akantu, ndetse kuri ubu ngubu ibice byose barabigenzura. Colonel Rugabo Fidel, uyu nguyu uvugira ibikorwa bya gisirikare bya Twirwaneho muri iki gihe, kuwa gatanu yahamirije itangazamakuru ko ingabo za Kinshasa nyuma yo gukubitwa zikambuka umugezi wa Rwiko zerekeje ahitwa Mutunda, akaba ariho zamaze kugera. Hanyuma mu magambo ye ndayafitana imbere yanjye, reka tuyacemo, hanyuma mu kanya gato turanabahishura n'andi makuru y'ibanga twamaze kumenya ko byabereye muri ibi bice muri rusange. Mu magambo ati Ruhinamavi twari tumaze iminsi tuyirwaniraho, tukabasubiza inyuma, nabo bakadusubiza inyuma, ariko bari bagiye kumara hafi iminsi 2 barafashe aka gace. Rero ntiberekeje aho ingabo aho ngaho, kugeza kuri ubu ngubu barimo kugira gute, barimo guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse twamaze kuhafata. Kubyo kwirukana ingabo za leta yagize ati rero bibaye muri iki gitondo, bari bageze ku birometero 5 na centre ya Minembwe. Mu ijoro ryakeye niho abahibu bahageze, babasha mu by'ukuri gufata gasozi bita kwa Buhimba. Hanyuma rero arakomeza atariko twabyutse dushyira ku murongo ingabo zacu uyu munsi, igihe cya saa 4 twabashije gukubita umwanzi, tumukura muri ibyo bice, tumukura kwa Buhimba, tumukura kwa Harera, tumukura muri Ruhinamavi, tumukura mu Bidegu. Ubu umwanzi wese tukaba tumaze kumwambutsa Rwiko yerekeza mu by'ukuri mu birindiro bye bya mbere aho bita Mutunda. Hanyuma Rugabo yunzemo ko muri iyi mirwano banafatiyemo ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta zirimo FARDC, Wazalendo ndetse n'Abarundi. Hanyuma kandi amakuru twamaze kumenya nuko mu bafashwe harimo abasirikare bo mu mutwe wa Hibu barenga 30. Amakuru namaze kwakira nuko bari abantu bagera kuri 80. Ibaze abasirikare 80 b'abahibu bafashwe matekwa, barangije gufatwa matekwa, bagira gute, bafatwa n'ibikoresho byabo byose. Nta gikoresho na kimwe abagabo bigeze bagira gute, bigeze bacikana. Ndetse ntabwo ari abahibu gusa, ahubwo harimo n'abacancuro b'abazungu 8, nkuko aya makuru amaze kugira gute kutugeraho kugeza magingo aya ngaya. Ibi bintu ntabwo byoroshye rwose, birakomeye cyane ugereranyije uko ibintu bimeze kugeza magingo aya ngaya. Hanyuma uwitwa Colonel Bahati waruyoboye nawe abahibu akaba yagize gute, yaje kwita afatwa mu by'ukuri matekwa zabaye nyinshi cyane hano muri ibi bice rwose. Zabaye nyinshi, baza abantu 80 bose ko wabafata ari bazima, ubafatanye n'ibikoresho, harimo n'abacancuro. Urumva ko ari ibintu bidasanzwe cyangwa se biteye ubwoba mu bimaze kuba byakorwa na AFC M23 Twirwaneho muri ibi bice n'ubundi muri rusange. Hanyuma rero reka tubabwire, ese ni igiki mu by'ukuri cyahahamuye coalition ya Kinshasa? Yahahamuwe n'iki? Byagenze bite? Ndagira mbabwire ko ubundi kugira ngo ibintu byazonze cyane coalition ya Kinshasa, twavuga yuko ari ugukoresha operation adasanzwe, cyane cyane yo gukoresha indege zitagira abapilote, izi drone zashegeshe cyane coalition ya Kinshasa. Zirangije kuyishegesha, noneho ku butaka nabwo AFC M23 Twirwaneho cyane cyane abasirikare badasanzwe baradivancing. Bamaze kwa advancinga rero nibwo bakoze ishyana, bakorera ishyano uruhande rwa coalition ya Kinshasa. So izi drone AFC M23 yazanye, hari amakuru twamaze kwamenya yuko ari drone bikekwa ko zishobora kuba ari 5, by'umwihariko zo mu bwoko
ni drone z'abanyaturukiya, akaba arizo bita TB2. Izi drone ni mbi cyane, ni drone z'ubushobozi buhambaye, ariko kandi impamvu nanone izi drone zishegesha cyane abo muri coalition ya Kinshasa mu byibuka yuko akenshi ntago bajye bamenya amakuru yo ku ruhande rwa AFC 23 twirwaneho, ndetse ntago bamenya ngo bagiye kuba twakabwaho ibitero. Hoya baratungurwa, ubona ko rero ari ibintu byamaze kugira gute guhindura isura. Kugutungurwa rero niko gutuma kwabashegeshe mu buryo bukomeye cyane. Izi drone zirabazengereza kuko nibura izi drone ntabwo zarashe hasi y'amakompura arenga 22 mu byukuri, kandi mu birindiro byari biri mu nkengero zahangaha mu byukuri mu bice bya za Minembwe. So abayobozi bamwe na bamwe ndetse n'abasirikare bamwe na bamwe bahise bakuramo akabo karenge, baravuga batura urugamba bya byose ntago tubasha kuba twarushobora, ariko nyine byarangiye bagize gute, byarangiye ibintu bigenze mu bundi buryo kugeza magingo yangaye. Nguko rero iyo niyo operation yabayeho, ndetse kuri ubu ngubu twavuga ngo AS M23 twirwaneho barimo kubyina itsinzi. Kanya gato turaza kugaruka ku inkuru igaruka cyane cyane kuri General Charles Matama n'ubundi uyoboye twirwaneho, mugaba mukuru wa twirwaneho umaze mu byukuri gutambagira mu bice bigiye bitandukanye bya Minembwe centre, ndetse ari ibyishimo ari byinshi cyane. Abaturage barimo kugira gute kuririmba, kubyina, ubona ko ari umunsi mukuru. Ibi nabyo turi buze kubigarukaho mu kanya cyane. Hanyuma rero reka twerekeze no kuri iyi nkuru ivuga ko witwa Dr Freddy Kaniki amaze guhamagarira abanyamurenge gutaha ndetse no gutabara iwabo. Amaze kuvuga ko ibiri kubera muri Minembwe n'ahandi byagaragaje umugambi mubisha leta Kinshasa n'iyo Burundi bafite ku batutsi bo muri Kongo. Yanavuze ko yizera ko nta mbaraga zatsinda ukuri, asaba abanyamurenge gukomeza ubumwe ndetse no gutacika intege. Ati akimuhana kaza imvura ihise, niko amaze kuba yatangaza. Mu byukuri uyu mugabo ngira ngo murabizi ko n'umuhuzabikorwa muri Alliance Fleuve Congo wungirije ushinzwe ibintu bijyanye n'ubukungu, ako muri imisi bari baranamushinze icyorezo cya Ebola kubera ko azi ibintu by'ubuvuzi cyangwa se by'ubuganga. Hanyuma ariko kandi akaba noneho n'umuyobozi wa twirwaneho muri rusange, niwe perezida wa twirwaneho. Murumva ko ari uko nguko yemeza aribwo butumwa amaze kuba yagera gute yatanga muri rusange. Nguko uko bimeze. Gusa biragaragara ko byo iki gice iyi centre ya Minembwe biragaragara yuko uruhande rwa Kinshasa rwari rwayibariye rwose. Ibaze nawe mu birometero 5 bamaze kwafata, ngira ngo niyo mpamvu twanabonye yuko abaturage muri iyi centre iyo witegereje neza ubona ko imiryango myinshi irafunze. Bari bamaze kugira gute, bari bamaze mu byukuri gusa nk'abayisohokamo berekeza mu bindi bice. Ubona ko ariyo mpamvu nyine bagize gute, ubona ko n'abari bari mu rugendo n'uyu General Charles Matama wenda ni baki cyane bavuye aho bari bihishe, baraza mu byukuri bagira gute bishimana nawe. Ariko urabona ko ibikorwa bisanzwe byamaze kugira sa nk'ibihagarara, bigaragaza ko rero coalition ya Kinshasa yari yamaze gusa nk'iyinjira muri aka gace irimo kuharebesha amaso, ariko birangira byanze mu byukuri batabashe kuba bahinjira ku munota wa nyuma. Twihuse cyane n'ubundi n'amakuru yacu hano kuri La Différence TV. Reka twihute tunyarukire no kuyandi makuru agezweho kano kanya, cyane cyane ajyanye n'ibijyanye n'ikira. Reka tunyarukire kubabwira yuko Ebola amakuru mashya amaze gusohoka kano kanya mu karere k'ibiyaga bigari ariyo twanyarukiraho. Ariko cyane cyane mushobora kwibaza muti iki cyorezo amaherezo yacyo nayahe, bimaze kugenda bite? Nibyo tugiye kugarukaho. Hari ikindi gihugu gishyashya Ebola yari yinjiramo, na cyane ko birumvikana yamaze kugaragara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nubwo duherutse kubona ko umutwe wa AFC 23 uvuga uti twebwe ibice byacu twaratsinze iki cyorezo, nta kigihari, ndetse abantu 4 cyari cyagaragayeho kugeza kuri ubu ngubu 3 bakize.
uretse umwe wapfuye ariko nta yindi kesi nshya twari twabona. Hanyuma rero no muri Uganda ndetse Uganda yakomeje kugenda itangaza yuko iki cyorezo yamaze kugikontorora mu buryo bukomeye cyane, bisa nkaho igifiteho ukuboko, ibintu byose biri mu buryo. Uretse muri Kongo mu bice bigenzurwa na leta Kinshasa bikaba bikomeje kudogera ndetse rwose bikomeje kugenda biba bibi cyane. Muti iyi nkuru iteye kuri ubu ngubu abarwaye Ebola bari gutoroka ibitaro kubera inzara, ibintu byahinduye isura. Iyi Ebola biragaragara yuko mu bice bigenzurwa na leta Kongo biragoye kuvuga ngo iyi Ebola iraza gucika. Mu minsi ishize mu byibuke twagiye tubona mu by'ukuri abantu batwika ibitaro, cyane cyane abantu bamaze gupfisha babo bagashaka kubatwara ku ngufu, ibitaro byaba bima bakahita bashyira umuriro kuri ibyo bitaro bakabitwika, cyangwa se n'ahandi hantu n'abandi bantu bari barwariyemo bagatoroka. Birumvikana abari mu by'ukuri abakekwaho icyorezo cya Ebola bakanga kujya mu kato, bakavuga bati oya reka twisubire mu buzima busanzwe tujye kwikorera amafaranga. Ubona ko rero kugira ngo iki cyorezo gishire muri ibi bice bigoye. Ubu noneho mwumva ikintu kimwe kibayeho, nuko abarwaye Ebola bari gutoroka ibitaro kubera inzara. Hanyuma abaganga ndetse n'abatabazi bari kwita ku barwaye Ebola mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe bikomeye nuko bari kubacika bajya gushaka ibiryo ku bitaro bidafite ubushobozi, bajya gushaka ibiryo kuko ibitaro bidafite mu by'ukuri ubushobozi bwo kubagaburira. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS rimaze kugaragaza ko kugeza tariki 17 Kamena, no kuvuga ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026, byemejwe ko abantu 896 aribo banduye icyorezo cya Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo, barimo 232 bapfuye. Ibi bintu biteye ubwoba, iki cyorezo giteye ubwoba hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. OMS igaragaza ko kugeza uwo munsi abantu 6,367 bahuye n'abanduye Ebola aribo bari bamaze kuboneka, barimo 4,659 bo mu ntara ya Ituri, 628 bo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na 80 bo muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu rero inzego z'ubuzima zigaragaza ko kuri ubu kugeza kuri ubu ngubu babangamiwe n'ibintu bikomeye cyane, ndetse hari gahunda zirimo kubangamira ingamba zo guhangana n'iki cyorezo, harimo kubura ibikoresho bihagije byo gupima abafite ibimenyetso, kubura ibitanda bihagije byo gushyiraho abarwayi, ariko kandi ko hari n'abaturage batumva ko bugarijwe bakabyita ibinyoma. Ikindi kibazo cyavutse kandi kiri gukoma mu nkokora ibikomeye abaganga nabo mu nzego z'ubutabazi, nibura ry'amafunguro yo kugaburira abarwayi bari mu bitaro cyangwa abafite ibimenyetso by'iki cyorezo bashyizwe mu kato. Ibi bintu birababaje kuba mu gihugu nka Repubulika Demokarasi ya Kongo gifatwa mu by'ukuri nk'igikize, gifite umutungo kamere, mu by'ukuri kibura uko cyita ku baturage bacyo. Kugeza kano kanya bikomeje kugenda bitera benshi icyo twakwita ishavu. So abarwayi rero bari kurambirwa gutegereza igihe kirekire ko bagezwaho ibiribwa, bari gutoroka ibitaro bakajya kubishakira mu baturage. Ibyo biri kongera ibyago byo gukwirakwiza iki cyorezo cyandura ku muvuduko udasanzwe ndetse kikica mu buryo bubi cyane. Abenshi bapfa barimo kuva amaraso mu myanya igiye itandukanye cyangwa se mu myenge ibariho igiye itandukanye. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa PAM muri RDC yitwa David Stevenson amaze gutangaza ko abari gufasha abarwayi nabo bari kujya gushaka ubufasha kugira ngo baticwa n'inzara. David amaze kugira ati bari kuza bagakomanga inzugi bakavuga bati dushaka imfashanyo y'ibiribwa kugira ngo dufashe duhashye Ebola. Nibwo nabona ibi bintu. Ikigo cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gishinzwe kurwanya ndetse no gukumira indwara Africa CDC kigaragaza ko hatagize igikorwa byihuse ku mbogamizi ziri kugaragara, iki cyorezo gishobora kuzica benshi kurusha uko byagenze mu myaka yashize. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo baragowe cyane, bari mu bibazo bikomeye kandi bitoroshye iyo ukomeje gukurikirana ukareba uko byifashe. Hanyuma rero reka twihute tubabwire ko igisirikare cy'u Rwanda kuri ubu ngubu kimaze kwandika andi mateka ndetse no gukora gashya. Muti byagenze bite?
kuri ubu inkuru nziza imaze guturuka mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Ingabo z'u Rwanda zakoze agashya. Ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo. Kuri ubu ngubu zatanze serivisi nziza kandi zari zinyotewe mu by'ukuri n'abaturage b'ahantu, ndetse barimo gusingiza izi ngabo. Akaba ari serivisi z'ubuvuzi ku buntu ku baturage 390 ku kigo nderabuzima cya Luli Somba. Muti ibi byatangiye cyangwa se byatangiye gukorwa ryari? Byatangiye gukorwa tariki 19 Kamena, no kuvuga ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026, n'ingabo z'u Rwanda ziri mu mutwe wa Rwanda gatatu, ndetse mu by'ukuri na societe nicyo bita ngo Society for Family Health SFH Rwanda. Iki gikorwa kibanze cyane ku byiciro by'abaturage bafite intege nke, aho abagore 241 bitaweho, abagabo 64 n'abana 85 bahawe ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Serivisi zatanzwe zirimo kwisuzumisha, ubuvuzi bw'amenyo, ubufasha ku buzima bw'ababyeyi batwite, ndetse no kuvura indwara zisanzwe. Kuri ubu ubuyobozi cyangwa se umuyobozi wungirije ushinzwe serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze muri leta ya Central Equatoria, Matthew Lobili Lawrence, yashimye iki gikorwa, avuga ko cyagize uruhare rukomeye mu gufasha abaturage bafite amahirwe make yo kugera kuri serivisi z'ubuvuzi. Hanyuma umuyobozi mu by'ukuri w'igisirikare cy'u Rwanda aha ni Colonel Innocent Rwakamuhirwe, yamaze kugaragaza ko nubwo inshingano nyamukuru y'uyu mutwe ari ukurinda abasivile, ukomeje mu by'ukuri no kugira uruhare mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage baho ukorera. Amaze gusobanura ko mu gihe batanga umutekano ku mushinga wo gusana umuhanda wa kilometero 152 uhuza Luli na Mundre, basanze abaturage baho bafite ibibazo bikomeye byo kubona serivisi z'ubuvuzi, byatumye bagira gute bategura iki gikorwa cyo kubagezaho ubuvuzi. Urumva ko rwose abaturage nabo barimo guserebura, bavuga bati igisirikare ni iki ngiki mu by'ukuri ntako gisa, kuko ibintu turabona yuko bitunyuze 100%. Twihuse cyane kandi nyuma y'amasezerano y'amahoro yibanze aherutse gusinywa hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Tehran yatangaje ko nyuma y'iminsi 60 izatangira gusoresha urujya n'uruza rw'ubwato bunyura mu muhora wa Hormuz. Iyi nkuru ntabwo isanzwe, ni inkuru nshyashya kuri uyu muhora wa Hormuz umaze iminsi n'ubundi ufunze kubera amakimbirane ari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Murabizi ko mu by'ukuri ahantu hanyura hagati ya 20 na 30% by'ibikomoka kuri petrole. Akaba nayo mpamvu mu by'ukuri kubera hadaheruka gukora, ibiciro by'ibintu bikomoka kuri petrole byagiye hejuru, ariko kandi ubukungu nabwo bukagera gute bugahura n'ibibazo bikomeye cyane. Aya masezerano yatangiye kubahirizwa tariki ya 17 Kamena umwaka wa 2026, nyuma yaho Perezida Donald Trump wa Amerika na Mossad ndetse na Masoud Pezeshkian wa Iran bayashyizeho umukono, ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga, ntago bigeze bahura, ndetse aho bagomba kuhura ibihugu byombi bigahura bigasinya bifatika ni mu Busuwisi tariki 19 kuri uyu wa gatanu, ntago byabaye. So ibi bintu rero ubona ko harimo za kidobya nyinshi. Gusa kugeza kuri ubu ngubu mu ngingo z'ingenzi ziyagiza aya masezerano bari bamaze kuganiraho, harimo ko Iran igomba gufungura umuhora wa Hormuz kandi ntisoreshe ubwato bw'ubwikorezi bunyuramo. Amerika nayo igafungura ibyambo bya Iran yafunze. Hanyuma mu gihe ubwato bw'ubwikorezi bwatangiye kunyura mu muhora wa Hormuz, intumwa Iran mu biganiro by'amahoro Muhammad Bagher Galibadi yatangaje ko igihugu cyabo kizajya kigenzura iyi nzira, kandi ko nyuma y'iminsi 60 kizatangira gusoresha ubwato buyinyuramo. Nyuma y'iyo minsi nibwo biteganyijwe ko Amerika na Iran bazagirana amasezerano y'amahoro ya burundu ahagarika intambara bidasubirwaho. Aya yagombaga kugira gute gusinywa ku munsi w'ejo, ariko ntago byabayeho. Ministri w'ububanyi n'amahanga mu by'ukuri no hanze wa Arabia Saudite Faisal bin Fahad Al Saudi yamaganye gahunda ya Iran, agaragaza ko mbere yuko intambara yaduka muri Gashyantare umwaka wa 2026 iyi nzira yakoraga neza. Yasabye ko ibintu byasubira uko byahoze. Urabona ko
baracyananiranwa. Amerika nayo nta kintu iratangazaho, mukanya ishobora kuza kuba ibyamagana, byari agahenge ndetse no kugira gute n'inzira y'ibiganiro ukumva ko noneho biri bite bishyirwaho akadomo kugeza magingo yangahe. Reka dutegereze, ariko ibyo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran biracyameze n'ubundi nk'ikirunga gishobora kuba cyagira gute cyaturika isaha iyo ari yo yose, niba ariko twabivuga kikaruka ukurikije uko situation iteye y'ibi bintu. Aya ni amakuru ya update cyangwa se yaragezweho hano kuri La Difference TV. Tubabwire ko turi bikomeza kugenda tubana mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Mwebwe icyo tubasaba rwose ni ukuba mwakanda subscribe, mugakora kuri notification kugira ngo amakuru yacu abagereho mu ba mbere 100% rwose. Reka dukomeze tubifurize weekend nziza ndetse n'isabato nziza kuba yizihiza birumvikana. Bihe byiza.